Akiaria hindi ya kuruguria supermarket nene ya Maguna, Ngabana Ann Mumbi Waiguru augite kiganda kiu kiria gwaka tauni-ini ya Sagana kirithondekaga kahua, nyanya, macani na indo ingi nyingi iria igukuria wonjoria wa kaunti ino. Ukiona vision itu toreto birioni na kaunti kwambiriria na initial projects, a project into ya mbere, our initial projects in this county for roads upgrading, maran roads ndio mutokore wa furudini na kuhe about 300 kilometers. Waiguru athiete na mbere na kuga ati ni akuhuthira kanya karia hetwo gutungata ta munini wa kanjo ya magavana kurehe uthii wa na mbere kaunti ya Kirinyaga. Oho ni oritie onjoria kuma nja wa kaunti ino kwambiriria biashara ciao kuu Kirinyaga na akauga thirikari yake ni kumanyita mbaru. Kirinyaga is ready for business. We will do what we can to support you. When I see what system inathondekwo igakorwo yukite nginya mwena uyu wa Sagana nikumite na kuria kakumo yukite na kirogoya ikagera kagio negoka ikarikiria mwena uyu wa Sagana niguo acio angi marenda guka guthondeka okorwo ni hoteli kana guthondeka inacho kana kuinvest makoro mena facilities iria ciagirire. Waiguru ningi ni akenerire Francis Wachira na family yake ene supermarket ino akiuga gwako kwayo ni gukuhe aikari aingi a Kirinyaga mieke ya mawira. Ngiribotera Inooro TV, Geto Muthoni wa Wangari.